burya ngo nta byishimo bya mbere bibaho nko kuba wicaye ku meza cyangwa wicariye ahantu utuje urimo kureba imikino ya UEFA Champions League. Ibi mbivuze kubera iki? Ikipe ya Paris Saint-Germain nyuma yo gusezerera ikipe ya Bayern Munich muri kimwe cya kabiri kirangiza cya UEFA Champions League, ikaba yisanze ku mukino wa nyuma aho izacakirana n'ikipe ya Arsenal muri UEFA Champions League. Ni ibitangaza aho abatoza baturuka mu gihugu kimwe, Luis Enrique na Mikel Arteta, bazahura ku tariki ya 30 Gicurasi i Budapest, aho bazaba bacakirana. Umukino wa nyuma wa UEFA Champions League 2026 hagati ya PSG na Arsenal uzabera kuri uyu wa gatandatu tariki ya 30 Gicurasi kuri Pukas Arena i Budapest muri Hongiriya. Iyi ni stade yafunguwe muri 2019 aho yahoze ari stade y'igihugu. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 67,000. Uyu mukino uzaba ufite impinduka nini ugereranyije n'uko byari bimeze mbere. Umukino uzatangira saa 12 z'umugoroba isaha yo muri Espagne, ni ukuvuga ko ari imbere y'amasaha 3 ugereranyije n'igihe gisanzwe cyo mu bihe bya nyuma bya UEFA Champions League. Umukino watangiraga saa 3 z'ijoro. Hamwe n'iyi gahunda nshya ya UEFA igamije kunoza uburyo bwo gutwara abantu bose basura imikino bajya mu murwa mukuru wa Hongiriya, kuzamura abareba televiziyo ku isi yose no kohereza imiryango n'abana kwitabira kuri stade. Igishimishije nuko abatoza babiri b'Abespanyol bazahangana. Uwitwa Luis Enrique na Mikel Arteta bazaba bacakirana. Umutoza wa PSG yamaze gutwara igikombe cya Champions League umwaka ushize akoresheje uburyo bwiza, ni mu gihe umutoza wa Basque yaje kwegukana igikombe mu mwaka wa 2014, ariko amaherezo yageze ku ntego nyamukuru The Gunners, amahirwe yo gutwara igikombe cya Champions League bwa mbere mu mateka. Paris Saint-Germain yageze ku mukino wa nyuma wa kabiri yikurikiranya wa UEFA Champions League nyuma y'uko itsinze ikipe ya FC Bayern Munich mu mukino wahuje amakipe yombi warangiye ari ibitego 5-6 bya Paris Saint-Germain. Igitego cya Ousmane Dembele cyahesheje intsinzi ya Paris Saint-Germain izahura na Arsenal ku mukino wa nyuma kuri wa 30 Gicurasi i Budapest. Menya imibare itangwa n'inkuru ya Ogs Opatejose. Umukino wa nyuma wa Paris Saint-Germain na Arsenal ni umukino wa 4 mu mateka y'iri rushanwa urimo abatoza babiri bakomoka mu gihugu kimwe. Mbere yaho muri 2020 Hans Flick ari kumwe na Bayern Munich yahuye na Thomas Tuchel ari kumwe na Paris Saint-Germain. Bombi ni abantu bakomoka mu Budage, bahanganye. Bayern itsinda igitego 1-0 itsinze ikipe ya Paris Saint-Germain. Ngira ngo abenshi murabyibuka, ni ya Paris Saint-Germain yari irimo Kylian Mbappe, ba Neymar, ba Marquinhos. Dusubiye inyuma mu mwaka wa 2013, abandi batoza babiri b'Abadage bayoboye amakipe yabo kugera ku mukino wa nyuma. Bayern Munich na Borussia Dortmund bakinye umukino wa nyuma wa Bundesliga watsinzwe n'ikipe ya Heinkes, bituma ikipe ya Jürgen Klopp iba iya kabiri. Naho muri 2003, ubwo turimo kugenda dusubira inyuma, umwaka wa 2003 habayeho umukino wa nyuma wa UEFA Champions League aho abatoza babiri b'Abataliyani barimo Carlo Ancelotti na Marcelo Lippi bayoboye AS Milan na Juventus banganyije 0-0 nyuma y'iminota 90 y'igihe cy'amategeko n'igihe cy'inyongera. Umukino wafashwe mu irushanwa rya penalty aho AC Milan yatsinze penalty 3-2 z'ikipe ya Juventus. Carlo Ancelotti aba yegukanye igikombe cyo. Ese wowe witegereje ikipe yawe ya Arsenal? Wowe mufana mvuga witegereje Arsenal, ndetse nawe umufana wa PSG mvuga witegereje ikipe yawe ya Paris Saint-Germain, urahiyiha amahirwe? Urabona ari Arsenal? Urabona ari Paris Saint-Germain? Mwese mujye muri comment dutore
turebe ikipe izegukana igikombe cya UEFA Champions League, cyangwa yaba ari Paris Saint-Germain igiye kwandika amateka igitwara inshuro ya kabiri yikurikiranya, dore ko ibyo bintu bituzi kuri Real Madrid aho yagitwaye inshuro 3 yikurikiranya. Niba wakunze ibiganiro byacu, ibiganiro nkugezaho, andika muri komenti ubutaha tubwire ikiganiro twagukorera bitewe n'ikipe yawe ukunda. Njyewe ni Tuyisenge Iberi, naho akagaruka.